Bolje je za neodlučne da odustanu pre ovog preslušavanja. Ova stvar nema ramena. Stvar koja nema ramena je fraza iz oblasti polnih odnosa koji su polovina ukupnih problematičnih ljudskih. Ukupne čine polni i apolni odnosi i ukupno su i zajedno zabrljani. Kada ova prva faza koja će biti obrađena u ovom video snimku, prva faza ove teme prođe kroz vaše glave, onda će skoro sigurno proći i sve kasnije teme i njihove faze. Različitost ljudskih jedinki o kojoj želim da pričam nije smetala ljudima za ujednačavanje upotrebe izraza iz raznoraznih mernih sistema, raznih veličina koje merimo. Nije smetala za organizaciju imenovanja raznih materija u hemiji, imenovanje severa i juga, i istoka i zapada. Nije smetala za organizaciju živog sveta, za imenovanje sila i rada i putanje i brzine i ubrzanja. Nije smetala za razlikovanje struje od napona i od količine elektriciteta. Zamislite, količine elektriciteta. I u svim sličnim problemima nije smetala. Iako smo mi, ljudi, različiti, u svim ovim oblastima svi koristimo sve reči na isti način. Svi koji ponešto znaju o pomenutim oblastima. Ali u posebnoj oblasti, u oblasti međuljudskih odnosa, stalno niču tvrdnje kako nije moguće ujednačiti tretman korišćenih reči i stalno nastavljaju korišćenje istih reči na različite načine. Ovog puta oni koji i više od ponešto znaju o oblastima o kojima govore. Šta znači prvopomenuta oblast sa ujednačenim rečima oblast mernih sistema? Mi, ljudi, imamo 3 i više sistema za merenje osobine koju zovemo dužina. Možemo recimo da merimo pomoću metara i pomoću cola, ali svi ljudi koji koriste jedan sistem koriste njegove reči, njegove simbole na isti način, bez obzira gde su. Evo, čak i Ameri znaju da koriste metarski sistem i koriste ga na isti način kao Evropljani. I svi koji koriste neki drugi ili treći, koriste ga na isti način. I koji poznaju 2 sistema, koristit će svaki na iste načine i prelazit će iz jednog u drugi na isti način. Mogućnost ujednačavanja upotrebe simbola mogu, jer treba još više da istaknem. Čak i različitost između procena šta je 15 cm koja stalno postoji između muškaraca i žena nije smetala da na kraju to bude ujednačeno. Tih 15 cm uvijek imalo tendenciju da bude različito prilikom parkiranja kod muškaraca i kod žena. Kod parkiranja i mislim da je u još jednoj oblasti, samo sad ne mogu da se setim kojoj. Ali na kraju ujednače čak i muškarci i žene. Na osnovu toga procenjujem da i ostali pojmovi koji nisu ujednačeni mogu da budu ujednačeni. Da mi te mogućnosti ujednačavanja izanaliziramo i eventualno govor odbacimo kad mu već sudimo ili da krenemo na ujednačavanje. Ovo što pričam sa namjerom da nagovorim da izvršimo analizu i donesemo odluku. Predlažem da izanaliziramo da li možemo da mislimo na isto kada kažemo, na primjer, kultura, a ne da jedan misli jedno, a drugi misli drugo. Da izanaliziramo da li možemo da mislimo na isto kada neko izgovori država, a ne da jedan misli jedno i vidi pozitivno, a drugi drugo i vidi negativno. Da izanaliziramo da li možemo da mislimo na isto kada neko izgovori profit, interes, duhovnost, ljubav,
kurvanje, svejst i mnogo drugih reči, a ne da svako misli na svoje. Nemojte dižete obrve, prisjetite se. Da li, na primjer, uočavate da kurvanje često koriste za sticanje materijalnih dobara, ali i za zadovoljavanje prohteva tela, a ipak se radi o jako različitim aktivnostima, zar ne? Ako ne možemo da ujednačimo tretman izraza, odbacit ćemo govor i nastavit ćemo na preostala dva načina da komuniciramo. Da li se sjećate iz prošlog izlaganja koja su preostala dva načina komunikacije? Ako mislite da je ujednačavanje moguće, da počnemo da ujednačavamo. Sasvim jednostavno. Tema o različitosti jedinki mora biti postepeno uvedena zbog njene složenosti, prividne, i zbog predrasuda koje prema toj temi imaju navodno obrazovani i navodno pametni. Ovo navodno je pomenuto sa moje strane jer bez obzira na obrazovanost i pamet, svi listom koketiraju sa ovom temom. Svi koketiraju, a samo odlikovani imaju kvalitete da se uhvate u koštac. Vi birajte nakon videa da li će kvalitet koji donosi odlikovanje biti glupost ili suprotnost gluposti. Kada je mene moj potomak zbunio svojom pojavom, ja sam ili prolupao ili sam se opometio na osnovu te teme ovog video snimka. Prolupao ili se opometio u zavisnosti od kvaliteta koji vi izaberete. Prisutni su danas očigledno različiti stavovi o temi koju obrađuje ovaj video snimak. Biolog Malcolm Lyle Watson, kao pokojni, ali ipak institucionalizovano priznat, i školovan i priznat i poznat, je dobar za uvod u temu jer je ne odbacuje a priori. Psihijatar Stanislav Grof je također dobar. On je majstor za naše duše na razne načine, majstor za primjenu raznih uticaja na našu dušu, koja je duša, pojam koji različito svi koristimo. Majstor za primjenu uticaja od LSD-a preko nekog psilocina i nekog psilocibina do neobičnog disanja. On je također priznao malom sa Zulufima Mišku iz Zagreba da je temu morao da upozna jer je valja upoznati. Treba pomenuti i otvorene oponente, one koji odbacuju a priori, što bi ovdje reklo i bez upoznavanja. Ovdje je stavljeno jer izraz a priori ima nedefinirano značenje, pa mogu da budem optužen da sam ga nepravilno upotrijebio. Da pomenem znači i oponente mišljenju koje je u celini ovog snimka iskazano. Astronoma Carla Sagana, poznatog astronoma, i publicistu Christophera Hitchensa, vrsnog majstora za suštinski govor, na primjer. Oni su samo primjer, a ima mnogo i drugih, od kojih je svaki biser. Biseri su i Sagan na svoj način i Hitchens na svoj način. Hitchens je, recimo i to, čovjek koji je celog života odricao religijama vrednost, koji je u jednoj raspravi dok je još bio u punoj snazi rekao da se molio samo jednom i sa jednim specifičnim ciljem. A pred smrti je rekao jednostavno: setite se ljubavi. Da se setimo, i upotrijebio reč koju na različite načine koristimo mi koji treba nje da se setimo. Tema ovog video snimka u okviru suđenja govoru ima kao cilj ukazivanje da različitost sagovornika može da bude korišćena za opravdavanje nepreciznog govora koji je opet uveden iz sasvim drugog razloga. Da li tako treba da ostane, će vidimo. Meni recimo izgleda da to što smo duhovno različiti pojačava potrebu ujednačavanja reči.
Da li je tu potrebu moguće zadovoljiti, opet će vidimo. Valjda iz ukupnog suđenja govoru. Prvo pitanje koje treba postaviti je otkuda te različitosti? Različitosti, ima ih više. I da li je normalno da ima različitosti u tumačenju simbola koje koristimo u govoru kada već navodno onih 5 startnih reči koje je Suklata pronašao da su neke žene već spoznale, od Gospoda dobijamo svi jednake. Dakle, o čemu se u video snimku radi? Oscilovanje blagostanja u trenutku dolaska na svet kao moguć faktor različitosti, odnosno činilac različitosti. O tome se u ovom video snimku radi. Da ponovimo ovu deklaraciju i da naglasimo. Moguć činilac, moguć faktor, možda moguć. Čim govorimo o oscilovanju, znači da je uvedeno praćenje već iza nas. Uveli smo praćenje i praktikovali smo ga izvesno vreme. Prvo treba uvesti praćenje, pa tek onda prepoznati da ima oscilovanja. Moramo uvesti i praćenje promjene uslova sa tokom vremena i deljenje tog vremena na neke celine, da bi o praćenju moglo biti govora. Pomenuti faktor različitosti kao strana reč je loš izraz. Bolji je naš izraz činilac. Priča o onome što čini, zato je činilac. Što čini, odnosno što uslovljava, odnosno što tvori. Pa tvorac, odnosno stvoritelj prilikom stvaranja zapravo baca čini. To planirano činjenje različitosti je mnogima od nas zastrašujuće, pa postanu uplašeni. Takvi uplašeni najčešće cene Teslu, a i pored Teslinog svi smo mi potpuni automati, njima poznatog, i pored cijenjenja koje gaje prema Tesli, ne prija im da neki tamo činilac čini kako će oni lično duhovno biti određeni. Vole Teslu, ali ga malo i ispravljaju i ne vole. Nisam ja automat, reći će mnogi. Ne prihvatam da to budem, ne prihvatam da sam automat. Vrlo slično Lalinoj raspravi o evoluciji sa sinom. Ako si ti postao majmuna, majku li ti tvoju, ja nisam. Ako si ti, Tesla, bedniče automat, ja imam jedan stepen slobode, bar jedan. Da znate, sve naše svačije ezoterične opaske na osnovnu ideju će tokom proučavanja ideje otpadati, jačati, stvarati nove i slične zabave. To bude zanimljivo. Hajde prvo da pogledate nekoliko fotografija. Na ekranu vidite deo zida zaštitnog objekta na Lepenskom viru. U vidu rešetkaste konstrukcije, zastakljen da bi čuvao rekonstruisano nasilje davnašnjih posmatrača, fenomena koji se dešava jednom godišnje. I vidite treskavac, jer je također vidljiv kroz stakla na rumunjskoj strani sa svojim zubom sa leve, severne strane, snimljene u rano jutro 20. juna 2020. Ne na vidov dan, već na vidov sat. Ujutro kad sunce izlazi, jer je treskavac istočno od položaja Lepenskog vira, tačno sa druge strane Dunava. Posle snimka treskavca iznutra vidite i unutrašnjost zaštitnog objekta, a posle ponovo treskavac, ali snimljen s polja stojeći van zaštitnog objekta. Nažalost, bilo je oblačno. Zarez između kamenog zuba sa severne strane i samog treskavca je tačka koju sunce prosvetljava, ako nije oblačno, samo jednom godišnje. Kao da imate ogromnu pušku koja može da gađa spoznaje i da kroz zarez koji stvara zub pored treskavca hvatate sunce kao mušicu
da bi nam nišanili i pogodili spoznaju. Puška je velika, to je dugačka, pa je i gađanje vrlo precizno. I pogodite spoznaju samo jednom godišnje. Ta činjenica je bila poznata pre 10.000 godina. Dokaz je naselje koje je pronađeno pre dosta decenija i konzervirano u ovom zaštitnom objektu. Celo naselje su naši preci gradili da bi više njih nišanilo i pogađalo taj dan. Prethodnog dana, dan pre Vidovdana, bi sunce prilikom izlaska još uvijek bilo zaklonjeno samim treskavcem. A sljedećeg dana bi se sunce u svom izlaženju opet vratilo na jug i opet ne bi uspevalo da prosvetli zarez. Samo jednom godišnje. Momci, davnašnji momci koji su živjeli oko Lepenskog vira, momci, da kažemo poetično, nadajući se da nam devojke neće zameriti, koji su taj trenutak ulovili i posle stalno nanovo lovili, su bili sistematični. Nisu lovili samo jedan dan, nego su i brojali koliko ih ima. Urezivali su u koske po jedan zarez za svaki dan. Možda su imali vrhunsku koncentraciju i nekako sakupili 365 dana od prosvetljavanja do prosvetljavanja zareza sa severne strane treskavca. Oscilovanje uslova u toku svakog dana, koje je relativno lako spoznati, je kod njih sigurno moglo da dobije paralelu i sa oscilovanjem uslova u toku perioda koji čini celina od 365 dana. Od prošlih jata moruna došlih Dunavom do ovogodišnjih jata moruna došlih Dunavom, pravo kod njih. Oscilovanje uslova u toku dana je lako spoznati. A da li je lako spoznati da je nekada dan duži od noći, a nekada je noć duža od dana? Da li su oni mogli da sravne da je kratko oscilovanje, danonoćno ili 24-satno oscilovanje imalo i ima duže i kraće periode od polovine danonoćja i za mračni i za svetli deo? Siguran sam da jesu. Ko ulovi prosvetljavanje zareza koje se dešava jednom godišnje, taj pažljivo osmatra okoliš. A ko pažljivo osmatra okoliš, može da odredi da je noć duplo duža od dana u najgorem periodu godine, a da je dan duplo duži od noći u najprijatnijem periodu godine. A onda moraju biti 2 dana kada su noći i dani jednaki, jedan u poboljšavanju, a jedan u pogoršavanju uslova. Mora biti prolećna i jesenja ravnodnevica, što bi reklo da su dan i noć jednaki. Može to na dosta različitih načina da bude urađeno i danas, kao što i onda moglo bez savremenih tehnoloških pomagala. A objašnjavanje tih mogućnosti traži mnogo duhovnosti, da malo zakačimo i taj pojam. Traži, recimo, duhovnost ostvarene spoznaje da senku koju baca mesec možemo da koristimo na isti način kao senku koju baca sunce. A sada gledajte priču uživo o nastajanju njihove spoznaje o tom godišnjem oscilovanju uz dodatak nekoliko naivnih pitanja, ali i uz dodatak ozbiljne dodatne priče kojom želim da se vratim na našu različitost, koja može da izaziva različit prijem simbola u vidu reči. Može da izaziva i utoliko ozbiljnije treba raditi na ujednačavanju i prijema i upotrebe reči. Šta sad treba da pokušamo da objasnimo? Kako su naši preci na Lepenskom viru počeli da spoznaju ono što sam ja danas sklon da nazovem božanstvena poezija.
iz ovih prethodnih rečenica izgovorenih dok ste gledali one fotografije objekta koji štiti sada nalazište na Lepanskom viru, odnosno pronalaske, kroz čije sa stakla vidi ono brdo, ona gromada koju sam imenovao sa Treskavac. Nadam se znači da ste iz tih prethodnih rečenica uspjeli nekako da, domišljajući se, spoznate da su naši preci na Lepenskom viru, pored činjenice da postoji oscilovanje koje ima za period oscilovanja, za trajanje jednog kruga, ono što danas zovemo dan, da pored tog oscilovanja su naši preci na Lepenskom viru uspjeli da spoznaju i jedno oscilovanje koje traje daleko duže, koje traje vremenski period koji mi danas nazivamo jedna godina. Oni su imali problem i da spoznaju da univerzum čine ogromni prostori u kome su raspoređena uglavnom okrugla tela. To okrugla tela izgleda mnogima danas kontradiktorno i problematično, a njima je moguće olakšati i sa izgledom meseca, i sa izgledom sunca, i sa senkama koje to telo pravi na površini zemlje od prepreka, a i sa senkama koje čini svetlost reflektovana od meseca, ali opet na površini zemlje od meseca, a mogli su slične stvari da spoznaju i od obične vatre koju oni zasnuju kada svetlost koju produkuje plamen baca opet senku na neku pregradu. Na mnogo različitih načina su mogli to da spoznaju. Dakle, čim su ulagali toliko velike napore koliko čini gradnja celog naselja, njih u ta davna vremena, kada je gradnja jednog običnog skloništa bilo veliki poduhvat, je ulagalo ozbiljne napore da ulove jedan karakterističan dan u periodu koji mi danas nazivamo godina. Ako to ukupno godišnje oscilovanje prikažemo jednim krugom, ja ću sad pokušati da ga nacrtam. I ako taj karakterističan dan koji su stanovnici Lepenskog vira lovili zato što su im tada morune donosile vrlo veliko blagostanje, označimo se nekom tačkom koje u ukupnom kruženju koje se ponavlja tokom godine predstavlja dan kada je svetli period danonoćja. Rusi za to imaju i specijalan izraz, sutok. Kada je svetli period danonoćja, sutoka, kada je najduži dan, ako ga znači označimo, naše iskustvo, a i njihovo iskustvo, nam odmah kaže da postoji jedan dan koji je najkraći. A zbog onog razmišljanja pomenutog, opet dok ste gledali one fotografije, da ako postoje najkraći dan čija je dužina daleko manja od dužine noći i najduži dan čija je dužina daleko veća, onda moraju da postoji dani kod kojih je to izjednačeno, kod kojih je trajanje svetlog perioda i tamnog perioda izjednačeno. Ti dani koje mi zovemo ravnodnevica, zato što su i ovde i dan i noć međusobno jednaki, opet su karakteristične tačke u ukupnom kruženju, menjanju tih uslova u toku godine. Dani kada
postoji jesenja ravnodnevica. Su dani u kojima su uslovi bivstvovanja, uslovi egzistencije u prirodi u najvećem optimumu, taman su. To taman se vrlo slaže sa turskim tamam. Ako se ne varam, Turci to izgovaraju sa tamam, na kraju je m. Ali sve serije prevode to tamam sa u redu. Ovdje su uslovi taman. I ovdje su uslovi taman. To su uslovi u prolećnoj ravnodnevici. I to taman, to u redu, to je vrlo slično onom Mujinom kada su ga policajci zaustavili pa ga pitali: Mujo, jesi li pijan? A on samo coknuo. Jesi li trijezan? A on opet coknuo. I sad policajac kaže: pa dobro, kaže, kakav si kad nisi ni pijan, nisi ni trijezan? I mu je rekao fino, rekao je taman, u redu je sve. Ova dva karakteristična dana, kada su naši uslovi bivstvovanja, uslovi našeg okoliša, kada su skroz u redu, mogu da budu spojeni jednom simetralom, kao mašinac. Evo da nacrtam tu simetralu, mašince vrlo često zavitlavaju da i žensku figuru crtaju tako što prvo nacrtaju osu simetrije. I evo ja da nacrtam jednu osu simetrije za ovaj ceo krug, ovog horizontalno. Ako ova linija predstavlja promenljive uslove egzistencije u toku cijele godine, onda su dani iznad ove linije dani u kojima su uslovi nadprosečno dobri, bolji su od prosječnih. A ispod su uslovi u kojima koji su ispod prosječni. Moguće je povezati i ove dve tačke. Ovaj dan ili trenutak u cijeloj godini kada je svetli period najduži. To je zapravo pravi Vidov dan, ne ovaj današnji koji je od tog pravog pomeren za nekih 7 dana. Moguće ga je povezati sa najkraćim danom. A najkraći dan je vrlo blizak onim danima koje u katolici, hrišćani označavaju da je trenutak rođenja Isusa Hrista, ili koji su moje generacije nekad pamtile kao dan armije. Ovo je znači druga simetrala ovog kruga. I vidite da smo sa ove dve simetrale oformili s jedne strane nešto što je prepoznatljivo kao krst. Ali s druge strane smo oformili 4/4 celine koja se zove godina. Te 4/4, kada bi vas sada kao neko ko sluša ovo pitao kako ih zovemo, neki bi morali da razmišljaju, neki bi odmah znali. Od najdužeg dana u godini do jesenje ravnodnevice mi taj period imenujemo posebnim nazivom, posebnim imenom. I zovemo ga leto, ako smo ekavci, odnosno ljeto, ako smo i ekavci. Ovaj drugi zovemo jesen. Ovaj treći period zovemo zima. A ovaj četvrti zovemo proleće ili proljeće, kako god hoćete. Jedna godina je dug komad vremena, veliki vremenski period. Znali su i naši preci da je ona sačinjena u okviru mnogo velikih stvari koje, oscilujući, ponavljajući priču, također menjaju uslove. Jedan od njih je taj naš običan zemaljski dan. Tih dana ima daleko više od naših prstiju u jednoj godini. I sad koliko ih ima,
Mučili su se i stanovnici Lepenskog vira i prilježni, vrijedni kakvi su bili, ostavili su čak i materijalne dokaze da su razmišljali i trudili se da spoznaju koliko ima dana u godini. Dokazi su koske na koje su urezivali zareze, pa je vrlo karakteristično što se na nokima nalazi određeni, tačno određeni broj dana. I šta su oni ustanovili? Verovatno višegodišnjim merenjima, odnosno višegodišnjim urezivanjima. Da ovih kratkoročnih oscilovanja uslova egzistiranja u godini ima oko 365. Nema cijeli broj. A lovili su to vrlo precizno pomoću onog nišana koji čini zarez pored treskavca, severnog treskavca i pomoću mušice koji čini sunce. Jedno od pitanja, pošto sam najavio da ću postaviti nekoliko karakterističnih pitanja vezanih za ove spoznaje, je kako smo to mi danas usvojili da jedan pun krug, kada želimo da ga pratimo da ga analiziramo, da ga dijelimo na manje deliće, smo i delili na brojčanu vrednost koja nije u skladu ni sa jednim od naših karakterističnih brojeva za brojne sisteme koje koristimo. Naši brojni sistemi su dekadni, desetični, imamo 10 sličica. Pa su recimo karakteristične vrednosti kod dekadnog sistema desetka, stotica, hiljada. A koristimo neki i znaju za njega, znaju čak i da operišu s njim i binarni, kod kojih su vrednosti koje su bliske ovoj količini od 365, a karakteristične su za brojni binarni sistem, vrednosti, evo ja ću ih zapisati ponovo dekadnim zapisom, 256 je karakteristična količina za binarni sistem i 512 je karakteristična količina. Ali nije 365, a mi usvojili ne 365, ali 360 jesmo. Da li je moguće pretpostaviti da je to usvojeno baš zbog toga što je pun krug od godine sačinjen od broja dana koji je vrlo blizak tom 360. Pa je onda vrednost jednog stepena u geometriji u odnosu na pun krug vrlo bliska jednom danu u odnosu na punu godinu. Ovi periodi vremena od jednog dana su opet za poneka analiziranja su više mali. Pa su onda htjeli da usvoje nešto veće i vrlo interesantno što mi u okviru naših svakodnevnih života koristimo pojmove koji vrlo pravilno dele ove periode, leto, jesen, zima, proleće, na pravilne trećine. Nije tačno 30 dana u pitanju, nego je tu 31, 2 dana, odnosno tačno je 30 stepeni za pun krug. I svaka od ovih četvrtina je podeljena na po 3 segmenta koji su međusobno jednaki. Naravno, kao što ni ove karakteristične tačke, ravnodnevice, najduži dan, najkraći dan, kada ih opisujemo brojčanim rednim brojevima, nismo krstili sa nekim karakterističnim brojem, sa nultim, sa prvim brojem, sa brojem 1, sa brojem 0, nego od nekog 21. Tako su i svi ovi, a vrlo su logično podeljeni, praktično sad precizirani, uglavnom sa tim brojima 21 i 22. I to je drugo dodatno pitanje. Dobro, završili smo sa tim dodatnim pitanjima,
a ja imam za cilj da pokušam da povežem različitost naših duša sa nekim sistematičnim događajem. Ja ću sad, da bi to ostvario, prvo da vam pokušam da opisujem kako izgledaju uslovi egzistiranja na otvorenom u prirodi. U periodima godine koji nastaju kada ovako kompletnu godinu podelimo na ovih 12 celina. Ja ću tako grubo da ga opisujem. Kada krenemo od najdužeg dana, koji zapravo precizira uslove bivstvovanja u kojima izgleda da blagostanja ima previše. Ove reči su zapravo vrlo značajne. Izgleda da ga ima previše. Previše je negativno samo po sebi. Ali kada izgleda da ga ima previše, onda možda i nije skroz negativno. Ovo taman poklapa se kako jeste sa onim kako izgleda. A ovdje izgleda da ga ima premalo. I ovdje se ponovo pomalja. Ono taman izgleda kako jeste pravilno, s tim što kod ovih ravnodnevica ovi optimalni uslovi su propraćeni sa opadanjem uslova egzistencije, a ovi su sa vrlo velikim porastom. No, kada krenemo od najdužeg dana u godini, mi možemo da opišemo ovaj period, da su tu uslovi bivstvovanja, da su uslovi blagostanja, ti naizgled preterani, toliki da je jasno da imamo svega i svačega, ali da je opadanje vrlo sitno, neprimjetno, ali je već počelo. Mi skoro da ne možemo da govorimo da smo ga spoznali, nego samo da ga osjećamo. Samo da nas jeza prati kako je to krenulo, iako je sve fantastično, svega ima u izobilju. U ovoj drugoj trećini tog perioda koji se zove leto, ti uslovi su još uvek ukupno toliko dobri, da je prosto sramota izražavati bilo kakvo zaziranje, iako je opadanje sad već nešto što nije samo da osjećamo, nego ga znamo, spoznajemo ga, vidimo ga, možemo da ga dokazujemo, da ga opipamo skoro. U ovoj trećoj trećini tog leta još uvijek smo u nadprosečnim, ali vrlo blisko samo prosečnim, a intenzitet urušavanja je toliko veliki da već treba menjati rezone, razmišljanja, treba početi računati šta treba raditi. Period koji je prvi posle prelaska prosečnih, ali u opadanju, je takav da počinjemo da uočavamo lepotu na sve strane koje će uskoro da nestane. Ovde je lepota već diskutabilna, na nju počinjemo da zaboravljamo i razmišljamo samo o podatku koji treba uloviti da nekako ne dođemo do tragedije. Ovde je već jasno da je sve blizu minimuma i da mi moramo da povučemo potez, da pogodimo šta treba da uradimo da ne nastradamo. Ovo je bio opis ove polovine u kome dolazi do opadanja uslova bivstvovanja. I ovi opisi možda se vam već daju neka podsjećanja, neke jedinke na vas slično. Ako ste sopstvenim podatkom vezani za ovaj period, jednim podatkom. No, dok mi pokušamo da opišemo ove uslove bivstvovanja koji se javljaju od najkraćeg dana u godini pa nadalje. Prva trećina zimskog perioda. Posle najkraćeg dana. Tu zapravo je jako teško. Samo se u naznakama, samo se u osjećaju može da primeti poboljšanje ukupnih uslova. Nema dokaza za njih.
ovdje je još uvijek toliko teško da niko ne usuđuje se da priča o tome, samo pokušava da iskaže delovanjem. A ovdje je već stvar se ispoljila dovoljno da intuitivno kažemo možemo mnogo toga. Nismo još razmislili, idemo sve na intuiciju. Kada smo prešli prolećnu ravnonevicu, mi smo već u nadprosečnim po kvalitetima uslova bivstvovanja. A kada uđemo u središnji period proleća, onda je sve toliko divno, toliko je krasno i još raste da možemo da uživamo u detaljima kakvi su cvijeće, kakvi su. Ovo je već samo za bahate. Ovi mogu da obuhvataju i nebo i zemlju. Zašto sam sve ovo pričao? Naš tretman pojedinih simbola u našoj komunikaciji, simbola koje zovemo reči. Neki pravdaju, odnosno tvrde da nije moguće da ujednačimo. I ja im dajem sad, evo, objašnjenje koje može da kaže zašto mi te simbole primamo različito, ali iz tog objašnjenja ne sledi zaključak da to nije moguće. Ja mislim da iz tog objašnjenja sledi još više potrebnog nastojanja da ujednačimo simbole. Ukoliko je istina da su ljudske jedinke, a možda i ostale, trenutkom dolaska na svet primile karakteristike sopstvene ličnosti koje su praktično u najgrobljim crtama opisivane kada sam opisivao ove ovdje uslove egzistiranja. Svako od nas možda prima ukupnu stvarnost, ali ne fizičku, nego ukupnu stvarnost odnosa sa drugim jedinkama. Kod ljudi je to vrlo bitna priča. Slično ovom opisu ukupnih spoljašnjih uslova. Kada sam ja počeo da proučavam cijelu ovu priču, onda sam počeo da istovremeno i dobijam neke formulacije koje su mi se poklapale sa onim što uočavam u mojim odnosima sa drugim jedinkama i uspevao sam da u okviru ovako jedne celine lociram svoje karakteristike i karakteristike jedinki sa kojima sam u kontaktu. Da bi to mogli da pojmite, da bi to mogli da shvatite ili da bi ja mogao da pojmim vas, trebalo bi da znam vaše pojedine datume, ali ne moram na taj način da vam ovu prvu celinu, prvu porciju ove teme da vam zaokružim. Mogu da vam govorim o elementima govora, o načinu upotrebe reči opšte poznatih jedinki, poznatih vama u istoj meri koliko su poznate meni. Recimo, koji mogu svaki da usvojim, ali evo ovaj ću koristiti segment koji čini posljednju trećinu perioda koji mi zovemo leto. Ja znam da u dokumentima koji preciziraju kako su neke jedinke govorile i razmišljale o životu, postoje zapisi o jedinkama koje po datumu rođenja pripadaju ovom periodu. I jedna od njih, čiji citat, ovaj koji ću izgovoriti, neću imenovati osobu, je vrlo karakterističan. Za jednu vrlo poznatu osobu svi izvori navode da je njegova formulacija odnosa koji treba imati prema drugim jedinkama ovakva. Ako neko od mene zahteva iskrenost, jako je naivan ako očekuje i da je dobije. Ova formacija je
nekima odmah legla na srce, nekima je strahovito neobična, a parafrazirana, ona zapravo znači ja zadržavam pravo da slažem kad god procenim da mi to treba i povećana je verovatnoća da će to uraditi prema osobama koji su insistirale da budem iskren. Ova formulacija možda ne izgleda dovoljno ilustrativno, ali ako vam iz iste ove grupacije navedem reči koje postoje kao dokument, kao zapisane, koje je oformila opet druga osoba iz ove sredine. Radi se o osobi koja je jedan od najpoznatijih književnih stvaralaca, možda je stvarno i najpoznatiji, čiji je lik, književni lik, recimo imao stav da on ima visoke moralne zahteve. Kada je taj književni lik od drugog iz celine lika bio prozvan zašto ne pokušava da ih ostvari, taj isti lik je odgovorio ja jesam rekao da imam visoke moralne zahteve, ali nisam rekao da ja mogu da ih ostvarim. Te reči koje postoje kod književnog lika stvorenog od osobe koja je na sve došla u ovom periodu godine. Tačnije da vam pokažem, evo tu je došla. Te reči zapravo pre svega mnogo govore o samom piscu, o samom generatoru tog književnog lika. Takvih primjera razumevanja govora koje vam tek ovakva spoznaja daje, razumevanja tekstova, razumevanja zašto vam se vama neki tekst dopada, neki vam se ne dopada. Imate zapravo za ceo ovaj krug, zato što su se kačili sa izražavanjem pomoću reči svi. Recimo, vrlo značajna meni ekipa se nalazi ovde. Jedan od relativno nepoznatih pisaca, a najvećih majstora pisane reči je ovde. Imate istovremeno i vrlo poznatog, izuzetno poznatog sa nekim elementima koji zbunjuju. Ovde su dva stranca, jedan je Rus, jedan Nemac, ali mogu ja da pomenem i neke naše dramske pisce koji su takođe ovde. U ovom području središnjeg segmenta proleća, kada imate umetnika, bez obzira koji je, onda je najveći. Onda je najjači. Kad imate ideologa, onda je najveći, onda je najjači. Njihovi antipodi, ovi koji su sa druge strane zlatne sredine, su opet vrlo karakteristični, imate ceo niz poznatih likova. Tek sa ovakvim razmišljanjima ja procenjujem da je moguće spoznati govornike, do kraja spoznati govornike i one opšte poznate, ali i one koji su opšte nepoznati, ali su poznati pojedinoj ličnosti, pojedinoj osobi. Da rezimiram, logične četvrtine godine imamo imenovane i ja sam izgovorio nazive tih četvrtina. Logične 12 godine mi imamo imenovane u ovom videosnimku, ja ih nisam izgovorio. A svaki od tih naziva, svaki od naziva svake 12 možda vam tumači bližnjeg vašeg, možda vam tumači ponašanje bližnjeg vašeg u međuljudskim odnosima. To je ukupna poenta ovog videosnimka.